rupanya iblis senang gom yang kejut akai iblis asai senang gom i kampung tanya nau orang teh senang gom yang kenya iblis tengku senang tengku belum motor gak nyan bertengku bergeminah lang kampung nya iblis akai sebab iblisnya nengku iji atai kai gop imo nya kai kem ji acina wate ya kan mesti poncong na hantu poncong tidak bawa TV ke mana mesti jak baru mau tanya ke mana akai hantu poncongnya iblis kan tok pintu le pun budak orang rumah ke peluang ya buka pintu buka pintu bangga ke hanau tu sa le tak pintu dan dulu kahai ke bekele aku tutup kunci pintu nah 5 minit tok lah tak le men budak hurung rumah bukan dah pan ke